thir tu te chi pai ule kan channel du sak taka men lo thir sak thina wangin in chunga kan lo me tu nai thu thar i lo thir howang u Donald Trump sarkar chuan Chinese diplomat te hna Texas khopui host ron chu zir top nia chu san turin a hriat tir Beijing hian a thungrulh ngeiang ti asoi United States chuan China chu host ron an consulate office darkar somsari pani chung khar turin a hriat tira hi China le US in lai china chemek bel sa le zual tu ani ngei don ani China hian he thu hriat rul hian thungrulh ngei tum thu le dan kalani thu asoi ngal bok US State Department thu choina soidan chuan consulate office kharsak ani chan hi China in voidoi lo tual chung dana bo chiat na thungrulh na ani poitam takan khoi ba ka anti turlam tilova anti lo tur zok ti chak na hlir an kha chu ti lam ti an chet fo wangani ti in chung zinga chun na men lo taka dan kala en thak na na an kal pui hi ani ati ani tuntuma Trump sarkar thutluk na ang chi hi thorem ruat na huai sen takle khleng kha takani China le US in lai chin na chemek chu he thil khleng hian ati pun lonin Chinese ram ai o palai te chanchin bumi te zirlai te din mun dan chep tial na ani coronavirus pandemic wanga ram pani te inkar in mu thiam lo na thuk tak a om mek line hei hian an inkar boruak chemek chu eng tiang takin nge a chem al thar zelang ti hi soi mai thei poni ta lo no chuan na le khap na thu pek hian ken tel le form ke manga le khul war hun lai an lo ti thin to ang ram palai te an jin chua an ti tur tuk sak le ti lo tur dan zom tur te China ram pol thar te po ram palai na thok anga inziak lut vek turati an ni sarkar thu pek jing a hen communist party roi tu te le an chung te jin lu khap na po atel nge he tu pek hi dan anga pom zui ani chuan Chinese mi zan hi somsari million te hong boi hle do na soi sel le do po engam mai na lo ngal le ani State Department thu puang tu Morgan Ortega si chuan United States in Chinese consulate la kharsak hian entir chu United States hian China omdan le nun phung chelu tuk le komo bol zong hlir a chet na hi do renga tum to lova a do theina a tawpah angai thengam to lawani ti thu asoi The People's Republic of China hian United States rampum pui chunga hian huang taw le in thlafung ho lovin dan phal lovin kumtam tak chung United States sarkar le mimal en thak na le ruk tur zongin an khosa ani ti thu Miss Ortega chuan soin politics lamrong kai de hlekin a soini a soi zel dan chuan he malak na hen America ramin thil chi sang a siam thiam na technology sang intellectual property ven himna tur le mimal thuruk von himna tur ani atiani chipchia takin thil ni phung soi vek lo ma se America hian China hi an thiam na thuruk tam tak ruchuak to le ruk bel cha zel tuma apu renga China in heng thiam na ruk chu atum zinga hian ral thuam siam dan thuruk le sipai thuruk te ba ka sum don na chung changa a thuruk te chu ruk chu an tum na sat le an hel ngor berania Beijing chuan hei a phana sa hle thungani Justice Department in thole nia soidan chuan Chinese hacker panin US ramen coronavirus vaccine an siam dan thuruk thiam na zong chu ruk chu ange yan tum ti hriatani Wen bin Chinese Ministry Foreign Affairs thu puang tu chuan United States chu chople chila an thutluk na suit turin atia hetiang hi ni lo vai chuan China hi angoi mai lovang tu lati angin athungrul nge yang atiani asoi zel danin a nek bera China hian China rama US consulate chu akharang atipok US sarkar in he thu pek a chuan nu darkare lo te hostona Chinese consulate office tuala mai khu mu ani hei hi consulate office khar na thu pe thirbom chunga da in enge modang nen an hal niang ngai theani tual chung television station KPRC TV in video thalak ati chuan hei hi tar lang ani Police and Fire Department te chuan he thil kang report hi an bo su in ngeya masi consulate hung chung chu an lut lo achan pon hung chung hi China sarkar thunei na ani wangani hetiang thila khen mek lai hian Beijing lama chuan sarkar ai o thu puang tu Mr. Wang chuan he thil hi be sei lo thil ani thu international law kal katani thu asoya an thil ti hi midang op bele nek sor chak na le du na thar berani thu asoya ni hun enge mo chena tang to khan United States sarkar hian China hi pu chiat na le soisel na chitin reng ina be to China chu thil che chitin reng belina soisela
adeu so na sa hle a China ram van tlang nun phung te po soisel na sa hle maya hei mai ba ka hian an ram chunga China palai te po om nuam lo khopin an zar buaya Chinese zirlai om te thil eng emo an do pin an zota a chang le an mana an thil nei electronic device ten ti chiat sak thu la Chinese palai te pon tun ngai khan thi tu ra vauna te bom te an dong ani ate ani US Secretary of State Mike Pompeo chuan Denmark rama azin na Copenhagen khopuya press conference at hu soin China ram khole tuite hian intellectual property hi a thei dan ko nga piang in an rutsuaka hei kan harsat na to chan ber chuani ati ani Chinese Communist Party chunga beisei dan chiang takhi kan neya anom dan tura du dan kan neya kan beisei anga anom du lawani ngat chuan America hian a khole tuite him na turte ram chung him na turte aram pum pui him na atan te ram chung sum le pai le na thlengin kan veng him tat ve don ani ati ani David R. Stilwell, Assistant Secretary for East Asian Pacific chuan nilai ni jing nga khana ma kom tu thu thar the dar tu te ne na soidan chuan hetiang thil bol loi an ti zel na turin atakin ma kan la ani atiani abul puile a ir chuana epicenter hi PRC Mission Consulate Houston hiania hemuna tang hian nung chang moi lo le kut kem ne chet na po an sul nu chui kirin om fo to ani atibok Houston Chinese Consul General le diplomat pani te chu mani mai khan George Bush International Airport an che chuk chu viau lai chu security camera in alo manani Chinese Embassy Washington mi chu email mangin thil ruk an chin dan chung chang zo na chu a chang talo ni kum December tha khan US security te chuan Chinese mi kan sarnat na US ramazir chiang turakal researcher Zhao Songjeng to Boston International Airport berbu damdoi bur som ni pakhat nen an mana US thiam na China rama heng berbu som ni pakhat mang hian pai pon chho atum hialo ni Chang Jiaoqi Associate Professor Renmin University Beijing School of International Studies sa thok chuan ram pani te in palai ton January ni khat sang khat zakwa som sari pakwa tang to khan hetiang taka malak na huai sen hian US hian ma ala langai lo ati nge nge in lai china che chho zel hi ti to patuam damani lo chuan eng thil nge lo kheng zelang ti hi ngai tu om takani ti soibok Chinese Communist Party thunwaya omle an thunun The Global Times chanchin bu editor Hu Xijin chuan America thil ti dan chu dan bo chet na satak le tinur thak tak ani thual soya hun relo te chung dakar som sari pani chung leka in chin fel na hun pek hi om lo tak zetani ati ani hei hi mang an thil ti ani ti thu Chinese social media Weibo a aziat bok Beijing hian US thil ti chan na tur hian US consulate Wuhan emo Hong Kong emo zok chu China du lo zong thil ti thin te tan puya puin a khar ve nge irinani eng thil nge kheng zel don ilo khir zel phot teng khir tu te zong zong gan channel min lut sak thina wangin in chunga lom thu kan soye